Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khobor bam tagasngi. Ya ka Administration of Ilaka Amendment Bill Act 2023 kabala wanra ha ka dorbar kerpang ka KHADC kabalong ha ka absantrik unailur kala wanra ka jingkala pongpet namar ka jingmi jingdatno ki dekhot kalyang persha. Ka Khas Hills Autonomous District Council KHADC kabala kwa ban penkalabiang ya ka Administration of Ilaka Act 1991 da ka ba on besuk pat iki kendon thamai khnang ban aibor iki shnong ban thau ya ka committee ban petngor iki kamsniu na kalyang udukot kalyang persya uba tita Starwell Khan haringkat ki dukot ki blami jendat na yung dorbar yatai kamya biang na yahab ikatika bil yathu uba tita Starwell Khan uba tita sabaya kranch kilat pathai kubor shabar ki yung dorbar uyathu kadai baki kwa ban ne don bor bat kim snap ya ka e kabayatai gai ka jingmut ban khot dorbar lada om snap ya ka jing ai jingmut kalyang yate mentoy ayuban syong dorbar uba tita Starwell Khan uyathu hadin bakaliang sunshar kalale don bor bat pas bet yakibil na kaliang jungki kin satho sha DCA bat sha ulat ka jilla ban ai jingmen jur ya kate kabils silent kashuong ba on the requisition of the not less than 2/3 kabamut arphomut naka like homut kila ba dia sign ban ong yu sherman bangidon kaman call ya ka special session but ka special session kamot ka syong pat ka isi te kidon ki special item mot ka mo kidon ki bill ki bakar ki kidon ki matters bakar ki ka SD mena kita ten ray kamolong manta bangai iba lawan ralut ki bill barokat bun teli amendment la recall hukum ta terter te haji kisha te ka di bandon ka specification lani ki special matters ki ba kumala ong ha notice mayangi ba sa kawai ru ka rule ka long silent hakani ka special session ni ki balong ki private members mo nimla ban bu kanu no motion nimla ban bu chikali nimla ni te ka pa session ka long arsni ngimdan private members ye te kani ru ka rule ka long silent te mat la don kamban amen ni ka rule mo don kamban amen ni ka rule ba na kumnong no special session iba kung kini RC na isi te kumon ade ban ailat wat ki private members ko kanya don te lada kilale persya tingilung imansi man simpat ka kiwi bat kilati ya ka ba insa pakat mana dia ke khot kitungi kai ka bangin sa tho hadin ba ngin study ba ngilo na kalyang kitungi ngin study ba ya kani ba hadin ngin lab ngin sa tho syagi ba dai ban ay karay ban pas ya kani ka bel ngilo ngin sa tho ada desyo gobernur ni desyo government dan baga DCE ngin haban tho na kalyang kitungi kai ka jing suno kitungi but ngin sa khot ru ya ki kle no sansar ba ngin konsep halo ka jing ate first sa select committee tela daya kadir kim pediang tayo kim pediang sa ganong klang na ba pa ngawok ang no kabang hindi ya ka list of business ni kamyo daga pamut wat ya kani ka bill ka copy jong ka bill list of business te kilale bor man tagas ni haka ba ki kam snap ya ting ajung mo jong haba hakipor ki balada Sherman jukat ya CM but leader opposition banyak keren habede bakal list of business kajudan gani hoy kamdan haka rule kamdan haka idi rule normally ni jule kung tawag convention nado pas dang ni isi jong o bajing alam jong ba tidwel ru yele kung ta ako alam jong aru kamot apa shwa mangin le ka list of business ULO CM but Sherman dia khatlang haka bakumno banyak keren ni list of business haka ni special session pa kamsumdan kata-kata ka jige konsort bakum kata but hadu ka minute ka bakhadur ngi kamyo ita list of business but kamde ero ka jing bakla na kalyang so ka chairman namar bau chairman ru hadu ka minute ka bakhadur ru ukramyo ita list of business atau fusion go lagi beri punya gedor bari atau kami berdiri ka june don board juga executive committee control legal legislative kala long no agata kador namar ba yung list of business saka legislative yung kipo Islam mo sa kada Sherman umaling issue lasyo parma ini ba umaling issue ba di Islam na makatanga kun yung secretary sa usan bazir o ado mentar ng patio